RUNMAWI TV clear tute Civic ule vanal swangi kaniya CHANCHINTHAR ilawngay thlang u amasain chanchin langsar swalte UDNPA IMC le Central YMA in fine konga thoho na buljan nan aizol khopui fine natlang an go Voinkan joint YMA field vivakon aizola Muslim 10 anipoimo an mga Mizoram Muslim Welfare Society General Secretary Mohammed Mamon Majumdar Chuan ILP ngai poimo turin kalkhom te atsa Tuinatlem zel awangin koenge mosatin harsat na antok. Tuna chanchin kim changsokin UDNPA Department Aizol Municipal Corporation le Central YMA te changtlangin Voinkan Aizola faina natlang pui an kova Aizol veng shanga local council le YMA branch ka iswain mi pui chanem tak an natlang Aizol veng enge mosata Zingkara an natlanga faina natlang pui hon na hun ero chuvo in chomadar som khan sikul pui ko na UDNPA minister puke sabdanga hova ne iniin Aizol mayor pulalrin enga sailo le IMC le UDNPA ho tu te ba ka Central YMA shwai tu te le abul nai YMA branch shang member te antel faina natlang pui UDNPA IMC le Central YMA in kumsang ni som ni panga changa sang ni som ni paruk chunga Aizol khopui faina konga thoho na thutlung an siambo zuina mashwaya ni a he thoho na hian YMA branch te fai in elna po nei tu ni in hei hi voina faina natlang pui honna a khu honna hun man ngal ani Voinkan joint YMA field vivakon aizola Muslim 10 anipoimo an mga Mizoram Muslim Welfare Society General Secretary Mohammed Mamon Majumdar Chuan ILP ngai poimo turin kalkhom te atsa Aizol Mosque Committee le Mizoram Muslim Welfare Society General Secretary Mohammed Mamon Majumdaran anmile sa Mizorama natho tum emo nathoka ommek ten inner line permit ILP anne ingenge achul thu asoy Muslim saka hun poimo Ramzan thla an chungai thlatop ni it al-fatir an manna Aizol West 2 joint YMA field ta he thu hi Voinkan Mohammed Mamon Majumdar Chuan soya anom na mun angzela in siam rem achul thu le Ramdan zom ngai omtepo zom apoimo thu te chu an sa ko le khabuthiang hlim khuranin azirtir dan po ani thu asoy Aizol Mosque Committee le Mizoram Muslim Welfare Society General Secretary Chuan kalkhom te chu pathian china ne na hun man apoimo thu shilin Mizomi pui chunga polom thu serin an mamo ang na tho tur an nei theina chan chu Mizomi pui te an ni thu asoya Aizol West joint YMA shwai tu te hena khelmwal man an phalsaka wangle police in achul anga an boy pui awang te in lom thu asoy bok vo in Aizola it ul fatir manna chongchai rola hian Mizorama Muslim Welfare Society member sang thum chuang an kalkhoma Puspak mosa mi zanga chuang le sarang mosa mi za chuang an kalkhom bok nia thu don ani Tuinatlem zelawangin koenge masatin harsat na antok PhD Engineer in Chief PH Dukiman Jal Jivan Mission Nwaya Mizorama thingtlang khwazong zong tui connection pek ni to ma se khochen khat tuya harsat na nei anom le to ni in asoi PH Dukiman chuan mizo te hne na tui pek konga sarkar lai pui malak na Jal Jivan Mission Nwaya thingtlang khoz zasari somni pariata tui connection pek fek ani to thu asoya heta hian khosipera ngai zong po khwa anga chiara telvek ani thu asoi Jal Jivan Mission program noya tui connection pe chhuak vek to anin ngai lai hian a mission top nu kumkhat empo lanilova khosong rukle parukin tui na tlema wangin tui lak na harsat na antok le to ni in PhD Engineer in Chief chuan asoi ani MZP Champai Headquarters Chuan Thu Chhuah Siamin Champai MZP Executive Committee Member Pausian Muanga PS Muanga Thi Dana Thil Fello Aom Nia An Ngai Thu Antar Lang March ni somni pakozana MZP Executive Committee Member Pausian Muangan Nunna Achan Chu Poi Antitak Zeti Tarlangin PS Muanga Vanduai na to dan songchanga hian thilfel tok lo a ngei nia shat ani awangin Champai Police Station a March ni somthumzan khan PS Muanga thi chandik tak hi chakle zwala chui turin lekha an the lut nia thu don ani
PS muanga thina chungchanga hian thuleng wak atam hlea athi chandik tak hi hriat ani vat theina turin ma an la zel don ti champhai MZP chuan an tar lang bok champhai MZP te chuan he thina chungchanga hian poikhoi tu nia rinlel pakhat chu an man to nia hriat ania mi kutwara thi ani chuan MZP headquarters champhai te chuan kan tho pui thawang hi na takin a ho don ti soin poikhoi tu te po an phu tok shemna an hmu ngei theinan atop thlengin ma kan la chunzom zelang an tibok ni somni pakua in rin ni khan khozol din thar branch YMA kumpuan committee chuan an huam chunga namdang le ramdang mi te enfiana an nei khozol din thar branch YMA kumpuan committee te chuan an huam chunga ramdang mi Myanmar ramachanga rambuai awanga Mizoram ronral tlan te chu an ming chin chia vekan ni a boina le har sana siam angzonga an thom shat ani vai chuan an veng chunga an arem lo tur thu an shil ngal nia thu don ania kumpuan committee te chuan pem le kha nei lova din thar veng chunga in lua chu arem lo thu soin in nei tu te po in pem le kha nei lo te chu tuma in lua tir lo tura ngen ngal bokin har satna awmani chuan an soisel theilo tur thu an tar lang bok tundin huna khuzol din tharveng huam chunga hian namdang vai mi panga le Myanmar atanga ral tlan mi som panga le Myanmar mi tho ral tlan ni che lo mi panga anom thu an tar lang bok private le kaushan damdo Indian healthcare thar anzom theilo chan Mizoram State Healthcare Society CEO nena an shatir private le kaushan damdo in Intelcom non-government hospital associations of Mizoram NGHAM in Mizoram State Healthcare Society MSHCS CEO nena lekha thonin healthcare scheme cheng vaibel cheli chuang an hlo to nia an sha thule Mizoram Universal Healthcare Scheme thar sarkarin arwa mandan chu anzom ve theilo tur thu an sha tir non-government hospital associations of Mizoram in Karkalta zirtop nia Mizoram State Healthcare Society MSHCS CEO le kha an thona an tarlandanin hunkal toa Mizoram Sarkar Noya Healthcare Scheme shang cashless sakalpui aloni to na an member ten poisa tamtak an hlo to thule an sha thei china an belkhom po in cheng vai bel chali chuang an hlo to ni in an tar lang private damdo in te chu ni tina poisa lut panga kal sham an ni thule cashless kalpui ani chuan anin en kol zo don lo thu an tar langa damdo in sum chevel abwai pha don awangin damdo in kalzel ahar sat pha don ti in Mizoram Universal Healthcare Scheme thar duan cashless chu tundin hmuna anzom theidon lo ti tar langin hemi awanga mi puitor na satak theng thei pumpel ani theinan ama a reimbursement system akal phalsak le turin angen ngalbok ani National Center for Vector-Borne Disease Control ho tu ten Mizoram malaria se omtoma se malaria tamzwal na district pali alo omni in ansoi Health Department Nwaya National Center for Vector-Borne Diseases Control NCV BDC ho tu ten Mizoram malaria natna azia omto thule mamit lunglei longtlai le siaha district te chu Mizoram malaria tamzwal na alani thu ansoi National Center for Vector-Borne Diseases Control ho tu te chuan India rampuma Mizoram le Tripura chu malaria la tamzwal na ani thu ansoya India ram state danga chuan malaria chu an thunun ne viau to ni in ansoi Mizoram po malaria chu ziom viau to ma se malaria la tamzwal na district pali mamit lunglei longtlai le siaha district ten Mizoram din mun chu alapo niam thu an soya district dangzong zonga chuan malaria tibo kunga sarkar lai puin abese ang an phak thuak to ni in an soibok National Center for Vector-Borne Diseases Control ho tu te chuan malaria chu India ramin kumsang khazakwa somga chho achangin alodo to nia soin sarkar lai puin kumnga te a malaria umbo na akal pui chin thule heminu kumsang ni le som paruka changin kumsom panga o tur malaria Tibo tura beipui thak na tur National Framework for Malaria Elimination adwan tak thu an soibok Kolasib jailatang inrinni kaltazana kolasib damdoi ina changatlan chuak Sheikholen khongsai chu nizan khan silchara man ani
Turun na in asoidanin Sheikholen Kongsa hi karkal tani ngani Khan Kolasip District Hospital admit ania in Rinizan Khan ama veng tu te in thiar hlana chhuakin atlan bo zui ngala ngortaka zon zui ngal ni in Nizan Khan silchara aman ni in Nizan ve Khan Kolasip Police Station shwai thlen ngal ani nikum August ni somni pakhat Khan Kolasip Police le Kolasip Sub Headquarters YMA kumpuan duty 10 an thudon bo zuin Sethon bul kongpuya Sheikholen Kongsai hi a CHANCHINTHAR heroin number 4 an kollai nen an man ani. Lairam iswa Krista Baptist kaushan mi papol in kompui masaberin kumsang ni somni panga changa sang ni somni paruk budgetatan chengnoi nga singkwale sanga anpom karkalta zirtop ni zana changa LEKBK Center Church longtlaya nei chan Lairam iswa Krista Baptist kaushan mi papol in kompui voi khatna chu Nizan Khan an chiaka kumsang ni somni panga changa sang ni somni paruk atana an budget ruaman chengnoi nga singkwale sanga chu palai ten lungrol takin an poma nakuma LEKBK mi papol rural income thleng turin Harmon Unit Longtlai College veng ruat ngalin LEKBK mi papol income pui sang ni somni pasari thleng turin Center Church Vombuk an ruat bok LEKBK mi papol income pui voi khatna hian thupuyatan mai chama mei chu amit tur aniloti an manga Reverend B Zazona Laile Reverend B lalming sanga ten thupui mangin pathian thucha an soichin LEKBK mi papol hi Pastor Bial som pakhata unit somngale pali an oma member sang khatjakwa somli le pariat anom meka anin khompui voi khatna hian shwai tu thlangin chairman atan rongbol tu Dr. Paul Lalchungnunga vice chairman rongbol tu DC Lalthanzama Secretary Reverend C. Lalompuya, Assistant Secretary Rongbol 2 Dr. F. Biak Chungnunga, Treasurer Rongbol 2 A. Vanlal Thaulea, Finance Secretary Rongbol 2 R. Lanuntara, Advisor Upa H. Vanlal Chalianate, Anthang Ani. Aizawl Municipal Corporation Ward Panganabial 2 Corporator Purosiam ngetan tugin Khan award chunga Zarkot Local Council nena computer set UPS telin apea hemirwal hian khotlang cheimoi konga malak na turin property tax return na changin cheng engemosat alhan telbok IMC ward pangana bial 2 corporator Purosiam ngeta chuan abiala KYC know your citizen kalpui antum thu soin abial ward chunga omte mumal taga computer manga chinchia vonchat turama anlak mek thu asoya hemi konga hian abial chunga local council tepo in anthlop chania soin ward chunga omkhwale tuite mumal taga local council ten anlo chinchia fel chu tunlai khovela thil chul taknia ashat thu asoibok Assembly session ne zo taka unstair zo na chan na achanga landanin eptu member sia habial tu Dr. K. Bateswa zo na State Sarkara veti Dr. Thoklai engzat nge lagbel tumna a omem ti chu HN veti Minister Pusilal Soivungan State Sarkara veti Dr. Thoklai somsari pakhat anom thule tuna hian Dr. Pakwa lak na tur MPSC kaltlanga boipui ani thu in a changa December sang ni somni palia written exam board site to ani thule result nga mek ani thu in a chang bok Dr. K. Bateswa zo na vek kumsang ni somni pali changa sang ni somni panga chung hian ASF awanga vokthi engzat nge department in aswat engzat nge zang na dom na pek ani MT te chu HNVT Minister chuan kumsang ni somni pali achanga sang ni somni panga chung hian ASF awanga vokthi singkhat sangli zakwa somnga aom thule ASF awanga vokswat singni sangli za somsari le pasari ani thua changin zang na dom na pek anlani lo thu in a chang eptu member is tripibial tu puram thanmoya zona Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakram PMJVK Sumkul tan reilu tukawanga interest za pasari choi tura Government of India in Mizoram Sarkar aron sha tirkha pek tlak ani to he poisa choi tur he cheng engzat nge ani ti chu
Planning and Program Implementation Department changtu Chief Minister Pulaldu Omachuan pek tlak alani lo thule he poisa choi turzat hi PFMS portal changa alandan chuan chengnoi somthum paruk point pani pali ani thu in achanga eptu member tui real bial tu pukelal donglianan department in ruang engzat nge athon chhuah to chutatan chuan cheng engzat nge man ani to ruang phurna bil ba aumem aum chuan engzat nge bat ani tia azona te chu Social Welfare, Tribal Affairs, Women and Child Development Minister Pilalrin Puyin kumin February ni som pasari thlengkhan mithi ruang zathum somruk pakwa phur ani to thule aphur manatan chengnoi somthum pakhat singli sangria zathum sompali pek chhuah to ani thuwa changin mi somli le pakwa bil noi nga singkhat sangria jasari pali po bank kaltlanga pek chhuah thwai tur rabwat sai mekani thu in achangani eptu member pusi ngundian chunga zona tun sarkar thala hian electric bill prepaid ati tumna aomem aum chuan engchen nge malak ani to ti chu PNE Minister Puef Roding liana chuan electric bill prepaid ati tumna aom thuwa changin revamp distribution sector scheme RDSS nwaya na thome kani thule district shanga prepaid smart meter for ani theina tura survey kalpui mek ani thu in achanga pusingun lian chunga zona vek tui bil ti santumna aomem cheng engza tin nge ti santum ani ti santum na aom chuan litara cheng engza ta ti santum nge ani ti te chu PhD Minister Professor Lalniloman tui bil ti santum na aom lo thu in achang eptu member mamit bial tu puh lalziliana zona Sarkar masahun laya sakzo to Women Polytechnic Building Academic and Quarters tehi Polytechnic anga function tier tumna aomem aom chuan engtika nge chan thei ani ang chanchang shanga wangin Polytechnic anga function tier theilo nita se Sarkar hian thildang changkai ITI Skill Development Training Center Nursing College le adangte atan tal ro manna asiam theyangem Sarkarin man changkai na tur anei lem lo ani chuan mimaltan li saut thei ani angem ti te chu Higher and Technical Education Minister Dr. Vanal Thanan, Sarkar masahun lain Women Polytechnic Building, Academic and Quarters sakaom lo thu in achangani. Chanchinthar charti top ma in chanchin langsar swal clear holokang. UDNPA, IMC le Central YMA in fine konga thoho na buljan nan aizol kopui fine natlang and go. Voinkhan joint YMA field Vivacon Aizola Muslim 10 anipoi mo an mga Mizoram Muslim Welfare Society General Secretary Mohammed Mamon Majumdar Chuan ILP ngai poi mo turin kalkhom te acha tuinatlem zel awangin khoengi musatin harsat na antok khati zong kha chanchinthar kan pan thei de chu ani e